I gdje ste điveri, ja sam Miloš YX2 i danas ću vam pokažem kako da uđete u vaš Roblox, a da ne morate da otvarate aplikaciju. Znači, bit će bukvalno i vaš akaunt i sve. Tako da prije početka videa stavite like, share i subscribe, a mi idemo na video. Znači, prvi korak jeste da u Chrome ukucate Roblox, kliknete na ovaj link i otvorit će vam se bukvalno vaš akaunt od Robloxa. Tako da ne morate da tako ulazite samo preko aplikacije, pa sačekate da vam se učita prvi prozor, pa onda uđete dok sačekate da se učita i tako. Znači, ovo vas odmah ubaci u Roblox i kada samo jednom otvorite taj link, imat ćete ovdje Roblox igru, bukvalno stavite između YouTube-a i prijavljivanja ili šta god imate ovdje stavite, tako da samo jednom otvorite link i imat ćete ovo. Tako da ja se nadam sam pomogao u video zapisu. Ako jesam, stavite like, share i subscribe, podijelite video, šerajte ga, to je isto naravno, a mi se vidimo u sljedećem video zapisu. Pozdrav!